Länge leve IPG! Länge leve IPJ! Tyrkia ut av Kurdistan! Tyrkia ut av Kurdistan! Tyrkia ut av Kurdistan! Og nå som de er ferdige, så gir de grønt lys til regimet i Tyrkia for å angripe de, og de lar kurderne dø. Det er en voldsom tragedie, det som holder på å skje. Kurderne blir dolket i ryggen av NATO-landet Tyrkia, av NATO og av vestlige land, våre allierte. Og la det ikke være noe tvil, kamerater. Den tyrkiske invasjonen er en aggressiv angrepskrig, stikk i strid med folkeretten. Det er en ulovlig krig. عوالنو او نها فوتو اردوغان دستوتين اللفر او نا راوستن او يكن فوتويا بس بلا او فوتويا بي هون لري تشون بكيف خو بستوتين بس لفرنا بان ما كنترول دزندن باش فاشيست اردوغان سلطەکانی تورکیا و داعش و نەسڕە و فەتح و چی ئەمانەی تر کە هەر هەمویان لەژێر حەز ناوێکا بێ تەنیا لە دژی کورد هاتنەتە وشیانە و ئەوان کێزی داگیرکەر و دوژمنکاری پێویستە بەربەستیان بێتێتەوە پێویستە ئێمە یەکگرتوو بین پێویستان بێتەوە یەکگرتوەکان هەموو لایەنەکان یەکێتی ئەوروپا ئەمریکا کەنەدا ئوسترالیا نازانم هەموو ناوانەی تر کە لەژێر ناوی مافی مرۆڤ و پاراستنی ئاشتی و ئاسایشە هاتوونەتە مەیدان و قساکەن سەی خۆیانان هەبێ و بتوانن کاری کار لەسەر بکەن بە زووترین کات هێزی داگیرکەر و دژمنکاری تورکی Kurdistan! 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 Afram Afram Kurdistan! Afram Afram Kurdistan! بجي كردستان بجي كردستان! بجي رجابة بجي Kurdistan! بجي كردستان Bıcı Kurdistan! بجي كردستان Terörist Erdoğan! terörist Erdoğan
بەردەم سەفارەتی ئەمریکایە لە ئایسلەند States like Qatar and others, ئەمانەوە بەیاننامەیەشیان بێنێ دەرگاکە ناکەنەوە the civilians in بە Rojava. ژوورەوە خۆیان سزن کردو They did it last year, the other time to Afrin and other states, and now they are surrounding the rest of Rojava, trying to kill this model of democracy. Spreading terror in the heart of children and other ordinary citizens. As we know, as you see, as it's known for the world, ISIS barbaric. They are used to rape women, killing child, and slaughter men. Their advance toward Rojava is a big threat to the Kurdistan region, not only in Syria, as